Phutego ya modimo ha re rapeleng. Modimo papa yo matla ka moka, re ipatumetša pele ha matla le bogolo ba gago sena sa legodimo. Papa re re sermone ke ena, mantšu a gago a ra lokišeditšweng pukung ya Luka. Re re hape wena papa o retelang tse tsotlhe pele, tsena gare go nna. Use me Father God, ntsha bo nna o se ntshe bo wena. Haebe moya ga o mokgetho maboledi wa bophelo o rutang lentswe lena, haeba ona moya o mokhethwa o re thušang, o re bula ditsebe tsa moya gore re kwe mantswe ana, re phele ka mantswe ana, gobane ke mantswe a tšhirišo. Papa ka ntle lona ga re ka se kgone selo, ka ntle lona papa ga re selo, ra go tlhoka, re a go mema, ra go kgopela, ra go leboga ka baka la morago wa Jesu Kriste a phelang le mopholisi wa rena. We thank you Father God, in Jesus name, amen. Bana ba modimo, lentswe la rena la ka tšeko re lo ngwaletšwe pukung ya Luka chapter 13, re bala from verse 1 ra fihla ko 9. Setho sa gona se bolela se re tshokologo e balega ka tsela e re mehleng yo gwa re toga ba bangwe ba botša Jesu taba ya ba Galilea, bao Pilato a hlakantšego madi a bona le didimo tša bona. Jesu a fetola a re, a le re ba Galilea bao ge ba wetšwe ke bohloko bjo bokaka e be e le badiradibi ba go fetiša ba Galilea bohle. Nna ke re ga go bjalo, gomme ge le sa sokologe le tlo fedišwa ka moka ka mokgwa woo. Lebala ba 18 ba go welwa ke morako wa silwa wa ba bolaya. A le re ba be ba na le molato o fetago wa bohle ba ba agilego Jerusalema. Nna ke re ga go bjalo, gomme ge le sa sokologe le tlo fedišwa ka moka ka mokgwa woo. A ba botša seswantšho a re, motho e mongwe o be a na le mohlare wa gagwe wa mogo wo o medilego tšhemong ya gagwe ya merara. A tla a nyaka dienywa go ona a di hloka. A bolela le molemi wa tšhemo a re, bona bjale ke nyaga e meraro, ge ke fela ke etla ke nyaka dienywa tša mogo wo, gomme ga ke di hwetše. O reme, o sa reng o diba tšhemo. Molemi a fetola a re, morena o le se lenyaga, ke tle ke leme ke o dikologe ke tšhele morole, mohlomongwe o ka bea dienywa. Ge o ka pala ke mo o tlogo kgona o rema. Amen. Palo ya rena lentšu e felela mo. Kgaogelo ya morena modimo, lerato le matshedišo a moya mokhethwa a di be le rena ka moka. Amen. Bana ba modimo, lengwalo la tsatsi la ka tšeko Kriste o bolela le nna le wena o re re sokologeng. Ke tshwanelo bana ba modimo, re tshwanetse re sokologe. Bana ba modimo, ga re kgalema ke Kriste tshwanetse re kweng Kriste. Ke yena a re tsebang, ke yena a tle modimo a mo tliseditse nna le wena, ke yena a re šwetseng sefapanong. O bolela le nna le wena gore re sokologe, re seke ra lebelela makoa a batho ba bangwe goba bobe ba batho ba bangwe ra botliša go yena, re nagana gore rena re ba ba kaone. There's no one all imperfect pele ga matlho a modimo. Bo bohle re na le makoa a rona, re na le bobe ba rena, ga gona bobe ba bokaone, bobe ke bobe, modimo ga bonyake. Gomme Kriste o bolela le nna lona ka tšeko o re ga re sokologeng. Seswantšho se a re fang sona tsatsing la ka tšeko ke gore ge re sa fetoge bana ba modimo, ge bana ba modimo ba ba latlhegileng ba sa kry selo mo go rena sa go ba thuša gore ba bowe ba tle ba bone tsela ya khethego, le bona ba tle ba amogele Kriste gape, le bona ba tle ba dumele Kriste gape. Re bona Kriste o bona re le sehlare se tshwanetse sa remiwa. Bana ba modimo, re tshwanetse re fetoge, re tshwanetse re latele, re tshwanetse re dumele Kriste yo re mo tsebang, yo modimo a mo gafileng gore a tla re phološe. Bana ba modimo, mohlomong ha re lebelele le puku ya Mateo chapter 5 verse 20, yeo e bolela go ka toko, gobane gore re sokologe re tshwanetse ra loka.
e re gobane ke a le botja ge toko ya lena e sa phadiše kgole toko ya ba mangwalo le ya ba Farisei le ka seke la tsena mmušong wa magodimo. Bana ba Modimo, mmušong wa magodimo go a tseniwa. Felong ba maphelo a rena tshwanetse ra tsena mmušong wa magodimo, ke seo Kriste Modimo a se nyakang mo go rona gore re tle re tsene ka mmušo wa magodimo. So ka ntle le gore se seng se etsagale mo maphelong a rona re ka se kene mmušong wa magodimo. Tshwanetse re tse ka gotlhe ka maphelo a rena go make sure gore mafelong a maphelo a rena ra tsena ka mmušo wa magodimo. Bana ba Modimo, a gona motho a tlo re tsenelang ka mmušo wa magodimo, a gona motho a tlo re thusang go tsena ka mmušo wa magodimo. Instead batho ka moka ba ka re thuša gore re seke ra tsena, because he ba bona gore re dira tse right tse dirang gore re tlo tsena di ka re tsentsha mmušong wa magodimo, ba na le mona bona ka bona ba itse gore ba ka seke ba tsena ka mmušo wa magodimo, so ba ka se re thuša, ga gona ba ka re thuša go tsena ka mmušo wa magodimo. So this is the matter between you and God. So Jesu Kriste a le go magodimong ke ena a tsebang tso tsotlhe di-qualification ya motho e leng gore o tlo tsena ka mmušo wa magodimo. Re tshwanetse ra itekola bana ba Modimo, re itekola ka lentswe la Modimo. Mohlanka Jefita o ile a bolela a re, search me, O God, and know my heart today. See if there be any wicked ways in me. Try me and change me. Amen. So bana ba Modimo, re ka ba mo mmušong wa Modimo e fela re sena toko. He re na le toko mo maphelong a rona bana ba Modimo, bana ba Modimo ba kgona go re sala morago, ba kgona o sala toko e le go mo go rona, ba kgona go bona Modimo mo go rona. Maphelo a rena bana ba Modimo a bolela, maphelo a rena a bolela le bana ba Modimo mola le melomo ya rena e tswaletse. Ke the way re phelang ka teng, seo re le go sona, seo se fetolago batho, seo re se bolelang. Ha e ba re tshwana le bona bana ba Modimo ba latlhegileng, bana ba Modimo ba senke ba lemoga gore Kriste wa phela, Kriste ke mophološi. If re tshwana le bona re ka se bone mmušo wa Modimo. Ka se sebaka ke bolela ka go bona mmušo wa Modimo, ke boletse ka go tsena ka mmušong wa magodimo, bjale ke bolela ka go bona mmušo wa Modimo. Mmušo wa magodimo re tlo bona bjang ga re lebelele buka ya Johane chapter 3 verse 3. E balega ka tsela e re Jesu a fetola a re, ruri ke a le botja, ge motho a se wa go tswalwa leswa a ka seke a bona mmušo wa Modimo. Amen. Ya re bontsha gore mmušo wa Modimo wa boniwa bana ba Modimo. Amen. Re tlo bona ge re tswala leswa, re tshwanetse go tswala leswa, ke gona Kriste ha bolela lena lona a re sokologeng. Amen. Re na le morero bana ba Modimo mo lefatsheng he re le mona. Morero wa rena le Kriste fela ke gore re batle bana ba Modimo, re ba tlise mmušong wa Modimo. E fela re sa batlisa fela mmušong wa Modimo, re ba thuše gore ba be le toko. Bjanong bana ba Modimo re tla ba thuša bjang gore ba bane le toko mola rena re sena yona toko. We have to be righteous first bana ba Modimo. Re ka se ba dumetse pele ha Kriste if rena re sa mo sale morago Kriste ka go tlala. Bana ba Modimo go bala Bibele go botlhokwa. Ge re sa bale Bibele tsa rena ke mo re banang re tlhokang toko mo teng. That is why le batho ba ileng gore ba tlouso le rona motlhomong meloko le metswalle ga ba kgone go tla le rena dikerekeng because of ga ba bone toko mo go rona. Ga gona se se ba gogang gore ba sepele le rena ntlong khethwa because ba bona gore le Bibele ga re di bale. Lebaka leo gore lenaba le re dire gore re seke ra ba le toko ke gore le kgonne gore dira gore re sa hlwe re bala dibebele. We become a hindrance for people to come to the kingdom of God bana ba Modimo. Ba Farisei le ba mangwalo ba sa le kaone mo go rona, ba na le toko ya bona, go na le tšeo ba di dirang bokaone bana ba Modimo.
e fela bana ba modimo Bibele ka jeko e bolela le nna lona e re unless your righteousness exceeds the righteousness of the Pharisee and the scribes, you will by no means enter. So ba mangwalo ke bo mang? They were lawyers, bana ba modimo, people who studied law. Ba ithutetse molao o Moshe a ba file go ona, ba spenda maphelo a bona ka moka ba ithuta ka dibuku, the first book, 5 books e re bitsa go ke the Pentateuch, Genesis, Exodus, Levitico, Numeri le Deuteronomy, and putting them into practice. Ba Pharisee e be e le batho ba different. They were upmarket people in the community, ba be ba dira emeng ya mešongwana ya bona. Paulo o be e le mo Pharisee, le ena e be e le motho a ithutilego, a ithutetse law. So ba Pharisee le ba mangwalo ke batho ba ileng gore ba hlankela modimo wa bona, ba mo hlankela modimo wa bona ka ntle le morena Jesu, ba phela bophelo ba bona ba bo Kriste apart from the Bible. So bana ba modimo he re ka bala Bibele e fela re sa dire ka mokgwa e re botsang ka teng, Bibele e re botsa gore you are more worse than the Pharisee and the scribes. Ba Pharisee le ba mangwalo ba dira batho gore ba ye dieleng ka go ba dira gore ba rorise modimo ka ntle le morena Jesu. Mola Jesu Kriste na ka sebele o re no one comes to the Father but by me. O re ka le bona le busy le setšhana le mangwalo le nagana gore le tla tsena mmošong wa modimo, mola ona mangwalo ao a bolela ka nna. Bibele e bolela ka Jesu Kriste bana ba modimo. The first 5 books tsona tsa ina le melao ya Moshe di bolela ka Kriste. Dibuka tsa ba profeta ka moka di bolela Kriste. Dipesalome Bibele ka moka e bolela Kriste. Jena Jesu o ingile ya ba lentšu la fetoga nama. Amen. So ba Pharisee le ba mangwalo ba hlompha tsatsi la Sabata go feta modimo wa Sabata. Ba dira melao ka tsatsi la Sabata, out of Sabbath, because ba le in charge of the synagogue. Fela morena Jesu o ile go mogolo wa Sabata ga ba monyake, they don't want him. Ba Pharisee le ba mangwalo ke batho ba thatafileng dipelo go bana ba nyako fetoga, ke ba ikaketše, ga ra sonno ba sala morago, ba re latlhetša. Rena re tshwanetse re fetoge, rena re tshwanetse re kwe Kriste. Kriste ke mongwa modimo, o re a gona go ya go modimo ka ntle ga nna, ke nna tsela, ke nna nnete, ke nna bophelo. How do you fight a person who is a judge, bana ba modimo? Ga gona gore re ka lwa le Kriste, re tshwanetse go mosala morago, re tshwanetse go kwa yena, re dumele ha re phošolla. Ge a sa re phošolle re tlo kwa mang? Re batla go kwa mang? Ke mang a re šwetseng dibe tsa rena sefapanong o tshwanetse re mo latele re mokwe? Ha ise ena Kriste fela. Bana ba modimo o ka re ka kwa mantswe a natsatsing la kajeko o bolela le nna le wena o re sokologang, he le sa sokologe le tlilo fedišwa, ene re tla fedišwa ka bošoro. Ra bona batho ba Pilato a ba irileng bošoro, ra bona batho ba tlhokofetseng ka bohloko ba wela ke ethowa. Modimo o re le tla fedišwa bjana ka bona. Amen. Ke a leboga, a re leboge. Father God, ra go leboga letsatsi la kajeko, leboga your word papa, ha re tsene mo go rona, ha le re age, ha le re fodiše, ha le re thuse le leleke memoya e mebe papa. A mabotse mantswe ha dule mo go rona, a seng a mabotse papa a latlhele kgole le rona papa, re phele nnete. In Jesus mighty name we thank you Father. Amen.